mitwe ya nkoko, musumba, buhunga, chunga, ugoma, Nyamuhanami, Mutoma hamwe na Katente. Kandi Abatuura n'abebembezi ukuntu bagira ngo ibura ry'amashanyarazi yababuza obusinge. Amashanyarazi twenda amashanyarazi nk'abantu ba Nyamuhanami kuba nitugeta abana bona tibine mirimo abana basitami kunka ko amashanyarazi goyisha mu ceka cyitu cya Nyamuhanami abana ni bafune mirimo. Amasanzwe kujya mu cyaro cyetu cya Nyamuhanami ngiro kirora cyo kubaza abantu bajya kutekamo fatweza icyo kurora usaza abantu batwara ibikore byabo mutabone kubisa cyoka tutwatwina amashanyarazi no sangi tumabimba bikora hano kono tukatekenga egino kwinza nuko yamana mu bene nkanyo kujya kutunga budget yegete ibingira mu tire ya kusereka gashera kuri cyamana atabisanti kujya kiranga abo tukatandikira bene no kutarakana tunde kona fundraising. Ebi bigambiro w'Abatuura b'omuruka babire nibavugana n'abebembezi ba Town Council hamwe n'umunyeshengero wabo wa Agacencwire Tom Bright Amot okutema empenda zo kwombeka ekiteekuruzo ky'omuruka ogwo. Nabo kuhereza buhike hiye kuko buriya hono yenda RC tuche ya personi tori kumubona kusayinira papura byawe kuko buriya hono yenda chief nawe nabona distance n'indingo bikizifuye kunga offices kuba ziriho umanya ngo ne time chief ni mushanga hari ebitawuruzo yirabuli batangatanganiraho kulengesa hano Nyamuhanami bayine ne koraga healthy inspections hano ebene koraga immunization hano ebene keberaga bakazi benda hano cyonko barambeke kitawuruzo nkijya kuyambaho pole milimegi kuyokezanto no kitawuruzo kisoke kaza abantu abatari hasi ni 15 kanto tekana offices na kitawuruzaho na mbere hari ka LC2 office hamu na offices zindi ndikwa tuantekaho na aka room. Omunyeshengero wa Agacencwire Tom Bright Amot nagira ngo akahandikira bishitongore cy'amashanyarazi ahanshongeji beija bapima kandi obwahati basigize kwija kutandika gukora. Drone zona zikaturuka zamaze kuturuka hatulizira implementation rundi government kuteka mu sente bakatunga contractor bakatandika for example Abatuura bakapima na contractor government ekamusera takatandikira butandika. Omugandi Abatuura muri Kyegegwa yango muri Singiro district berashikirire bwanyuma y'ebikondo by'amashanyarazi kugwera amaju gabo. Aba bino bwo bangwesha yona amashanyarazi nigija ko bose. Kugwa n'umwana yanyami ninza yo mwihayo ngo masitana n'ucire bakujya gucata kwengira zende bagumanga ndakireba na nyame njure kagonda jirogoba kukigwire kikabandama mwene wayeri ku rugo wanje yo hateregiri hati yezi no zireba zorobi hati nyoni ntekateka ngo itwetwe nkanga abantu turaririre kusabo kandi no buturabe tunyami Eliya waye kacwe kavuko ekikondo cyeyongera kugira ki kugwa amashanyarazi nge basa kutose aho kuba cyungu twacemerire je twamaze ubwire cyagwa twamantuta amashanyarazi bije bakikoreho cyabanga bayanga bije bakireba bakizobuye batara gutinda no kukitemba ate bashirangira hasi bashirangizaho bakusha bagenda tini cyo tuyamba twashikira b'ekitongole cya Uganda Electricity Distribution Company hanshongezi kandi aba bajyangwa izuba rya nyencakareni bije kutandika kutereza inshongeji ubu bari kugarira ibikondo umwanya gwa okunyegero ukuntu kufuna kuruga mu bagenzi bayita abanyamakuru nk'ekitongole twakora okutolereza ali timu yaite lisingiro abatukora n'abakozi baitu bakakasa nti ebikondo ebyo gali mazima bihingamire baitu kibigwire nk'ekitongole sabire amagezi gona koranti embere egyo teyati yakosa bwomezi bw'abantu hamuna nebintu nabantu abalire na munonka amaka n'obwomezi bw'abantu ekiro kya lero tutandikire kulima ebiina na mbere tujja kubyara ebikondo ebyo koranti byayemera kurungi obuhereza bw'amashanyarazi bwayongera kweyongerayo bitaba barabura barukumbeka hansi y'ebikondo ebyo ngo barekeraho muzogo yonka nabo mu mbeera y'ekichweke ekyo tufunira okuhaburwa kuruga mu bakozi bayita abakugu nti abamu haba kunyegeera ebikondo ebyo kuba nti bijamire birayi kubateera maju bayina izitukwesere nka development zibakora hansi ya line okwombeka enju eziri hansi ya line ya masanyarazi
ekintu ekyo tikiri kirungi kandi kya mutale baine muno abomezi bw'abantu abokuba akasule bukarayika kokusakara enju kabe kasinga amashanyarazi ako gaija kuba ga mutale baine muno abomezi bwabo. Ndrusi nuwamanya na Philip Murangira.